राहुल गांधीन अदानीच्या विशयावेल्यान केल्ल्या विधानाचेर केंद्राचो भाजप सरकार भियेला असो आरोप काँग्रेस पक्षाच्या आमदारांनी तशेंच फुडाऱ्यांनी केला। राहुल गांधीच्या अपात्रताये आड शेनवारा काँग्रेसीच्या सगळ्या फुडाऱ्यांनी आमदारांनी तशेंच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी म्हापशेच्या राहुल गांधी सर्कलाकडेन संकल्प सत्याग्रह आंदोलन केले। हाथ से हाथ हम जोड़ेंगे, नफरत को हम तोड़ेंगे अशो घोषणा दीत तांणी भाजप सरकाराचो निषेध केलो। What is the relationship between the Honorable Prime Minister of this country, Narendra Modi, and the Adani Group? As you know, if the BJP thinks that by muting our speeches, mic off, or disqualifications or passing resolutions is going to deter the Youth Congress from moving forward, they are highly mistaken. We will fight and we will win this battle. We are the workers of the Indian Youth Congress and workers of our leader Shri Rahul Gandhi, and we will support him till we can. Now the question is not Rahul Gandhi versus Narendra Modi. It is the bigger picture. It is democracy versus the BJP. Many opposition parties have already realized this and already supported us in this, and from this platform I would like to thank them. But from here I would like to make an appeal to all Goans. Please understand the bigger picture of this battle and join us in this fight to save Indian democracy. As a part of Indian Youth Congress movement all over India to save democracy, आणि जे राहुल गांधीच्या अगेन्स्ट त्या BJP सरकारान एक षडयंत्र रचून त्याचो आवाज बंद करपाचे प्रयत्न केल्यात, ताका इल्लिगली डिस्क्वॉलिफाय करून, आणि जे कन्विक्शन केला इल्लिगली, जंय राहुल गांधीची क्रायम कांयच नाशिल्ली, जाका क्रायम कांय नासतना ताका कन्विक्ट करून डिस्क्वॉलिफाय करपाचें षडयंत्र भारतीय जनता पक्षाच्या लिडरांनी सगळ्यांनी केल्लें आसा। ताचो निशेध करपाक आमचे नॅशनल प्रेसिडेंट ऑल ओव्हर इंडिया मशाल मार्च काढून तो प्रोटेस्ट करता, आणि त्याचो एक पार्ट म्हणून आयज ते गोंयांत दिल्ले आसा, आणि गोंयांत गेले आयज मार्च काढून हो प्रोटेस्ट केंद्र सरकाराक तशेंच गोंयच्या राज्य सरकारा मुखार दवरलेलो आसा।